Ja sam Leona Pokiva. Ja sam Filip Žurga. Ja sam Matej Kokorić. Ja sam Marija Meter. Radili smo meteorološku postaju u sklopu projekta Generacija nauke. Bili smo podijeljeni u dva tima. Naš tim je radio meteorološku postaju Koja je mjerila temperaturu u dvorištu škole. i zapisala na serveru. Mi smo drugi tim, radili smo displej na kojem se prikazuju podaci. Podaci se čitaju sa servera i prikazuju se u holu škole.